Ja se zovem Hasan i dobrodošli na moj kanal. Danas snimamo Minecraft. Počet ćemo vama kopati. Oh my god. To su ljudi dijamanti. Idemo ovako da ne istrši. Oh my god. Sada nemamo metala. Znate. Još. Malo još. No. Koliko je dijamanata ovdje pronađeno? Da kopati dovoljno da ne nađemo, ko se mu zove metal. Kopat ćemo ovime da nam ne bi pukao. Ovim ćemo kopati. Imamo jednu paklju. Ništa drugo. Kako? Evo ga metal. Jedan sam. Samo jedan metal. Opavno. Ovdje nema još metala. Ok. Sad. Je ok. Jesam da se kopat ćemo sekiru. Maćemo cijeli dan ovako. Da znate, nema me. Tak dođi. Ajmo naći metal. Ovo je ugalj. Gdje je metal, ljudi? Nema metala, a ima uglja. Kad ga treba, nema ga, kad ga ne treba. Tu je. Točno kad smo našli metal. Dijamant.
Dijamanti, ljudi. Neću dijamante! Mislim kad se ovo dešava. Napravili smo gore, imamo sobicu. Tak, tak, tak. Tak, tak, bum, bam, tiri. Samo da ja stvorim ovako. Jeste sporo ovo, ljudi. Snima. Djelala me to. Jest. Napokon metal koji smo od uvijek čekali. 3 metala smo napokon pronašli. Ja, mama. Sada ćemo napraviti crafting table. Pošto će nam trebati. I sada ćemo napraviti ovako. Uzmemo da kiwi. Ljudi, pogledajte mopa. Koliko dijamanata, ljudi. Ovo niko nije to sad vidio. Diamond Express. Ljudi, ovo je ja sam najbolji. Pogledajte ovo. Od Diamond Express. Tako, sada idemo pokupiti Diamond. Jedva čekam. Joj, ljudi, pogledajte dijamanata. Oh my god. Možemo napraviti čitav Diamond. The armor. Odjela. $36 dijamanata. Ljudi, ovo nikad u životu nisam vidio. Znači, ovo je nevjerovatno. Šta? To je ovo ja postavio. Sada imamo sva dijamanata. Mislio sam da ovo nikad ne može niko. Čekaj, šta imamo sam? Klack. Dijamant. Sekiro. 4 vakova. Ano još jedan. Mi smo najjači. Pogledajte tog youtubera na YouTubeu. Parepam. Moj skin. Kome god smije napasti, neka dođe da ga razbijemo. Ovo nikako nisam očekio. Desnu kuću, Madu, napadavate duše. Pomoć, dajte mi nešto.
Šalim se. Kako se ovo moglo dogoditi? Ja. Tako sad. I tak. Kako ovdje crno? Kako ovdje bilo? Idemo malo na kupanje. Kopat ćemo do sutra. Kopat ćemo do sutra. Gledajte baklje kako su poredane, isto neki Diamond. Ugar! Ne treba nam ugar. Tražim Diamond. Hvala vam što ste gledali ovaj video. I ovo sve za ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao. I da znate, nisam završio. Snimat ćemo još neki video. Ćao. Eto ga.